Inibingelele kuphi na kuphela kufinye Colombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu Hlezo Sibuka njengoba ngiphathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Umuntu uzokwazi ukubona ukuthi uKhuzani kwenzakalani in life like uma uzobuka le reality show yami wena msakazi angiqali sengikubantu ngiqala nje from ekhaya because sonke siyazi ukuthi impilo iqala ekhaya and abantu bayamazi uKhuzani performer bayamazi uKhuzani emabhida bayamazi uKhuzani ema festivals so into ebalekile manje abazofuna ukuyibona who is Khuzani beyond umculo wenzani ubhizi ngani yini ubhizi ngayo because the reality it's about to show people ikakhulukazi izinto abangazazi not to prove a point ukuthi mina I'm the king. I'm not here to prove my point. I'm not here to write a book. I'm not here to write like something like profile ukuthi ngifuna ningibone ukuthi mina ngubani ngifuna abantu bazi ukuthi uKhuzani as umuntu odumile uyaba nezinkinga personal and akwazi ukuyisolve personal if ngifuna ifunde yakhe isifundo yakhe umphakathi ukuthi whoever oyimina ozalwe njengami ekhaya onezinkinga engibhekene nazo uzokwazi ukuthola ama solutions ukuthi mhlambe uKhuzani naye wabhekana nalenkinga ngabona kwi reality show yakhe wayisolve kanje also futhi kuzoba nesintu ukukhombisa isintu ukuthi izinto ngesiko lesintu sizenza kanjani ithuba lelo ukuthi abantu sibaqondisa umlando uqonde nje ngqo izoya ngokuya ke ikhula nama episodes izobe siphuma ke manje ekhaya isiya ke manje estradini who is Khuzani on the street uKhuzani ubani Khuzani is the king let's show up ukuthi Khuzani is the superstar uma ngiperforma njengoba ngizoba nino music video wetshele I will also feature abalandeli bami ku music video wetshele ngoba abalandeli bami bayaswenka bagqoka kahle kufuna ngikhombisa izwe ukuthi ukusupport umuntu into kanjani angizukuthatha abalandeli ababodwa ngizothatha abalandeli bonke ngoba bonke abalandeli bayangithanda so ngizobanikeza lethuba lokuthi even nabo bebonakale ngokulandela kodwa futhi imigomo yeCovid because i-real kakhulu so sizokwenza ama video amanje yes ngokulalela nje usichazela kabantu ukuthi singalindelani kwi reality TV show yakho kuzwakala sengathi umuntu obona kubaleke ngempela ukuthi ube open nabalandeli bakho bakwazi wena siku sakho ukuthi kahle kahle uKhuzani umuntu onjani ngithanda ukubuza ke phezulu kwalelo phuzu ukuthi ngabe sizobona impilo yakho angakanani because mhlawumbe izinto ozothi cha lokho angeke ngikwazi ukuthi ngikuveze mhlawumbe njengomndeni wakho mhlawumbe njengeyinkinga mhlawumbe ezingaba deep obhekana nazo empilweni noma uzokwazi ukuthi vele nje ube open ube incwadi ubonakala ukuthi ngempela uyazivula uyaziveza ebalandeleni bakho engingakusho sihlela ukuthi asiqale ngesizotha singaphaphi asiqale ngesizotha izokwazi ukintroduce kubona bonke abantu abathanda inhlonipho nabantu abakholelwayo ekuthenini izinto ezakhaya kumele mazinikeze ithuba lokuthi zibukwe angizile ukuzophapha le reality show angizile ukuzogqama ukuthi ngimkhulu kangakanani ngale reality show ngizele ukuzokhombisa abantu ukuthi empilweni impilo general iyaba nezinkinga impilo general iyasolveka into eyihlazo kimi nizoyibona even noma ngabe kuthiwa khona umuntu ongithukayo uzongithuka kuyona reality show umndeni wami nizowubona ayikho into ezo edithwa act asizu act akukho ezokuacta sizokuthatha njengoba kunjalo sikhombisa abantu because uma sikhuluma ngegama elithi real sikhuluma ngento eyenzakala ngempela ngoba mawusu into useni actor senibona niya actor nizobhora abantu at the end of the day akusayise yona reality because igama elithi reality yes even nabantu when we go to people bazobonakala befaka ama mask kubonakala ukuthi into eyenzeka manje it's a reality bebonakala ama mask isigcina imigomo yeCovid-19 but engifuna ukusho ngicizelela ukuthi njengoba nginabalandeli abaningi ngiphakela umhlaba wonke ngomculo wami so if kunento enhle engifuna uqhamuka kubalandeli it will start
ukuthi ngi-attende ngoba ukubonakala ngineqoqo labalandeli abathize abanye abalandeli what about umlandeli osegoli what about osedurban what about osemakhaya but whoever ozokwazi ukuthi aphumelele ngomhla ka-23 and 24 ila khona ngizobe ngithi ngivakashela abantu siyoshuta music video wejele ngoba ijele you know ukuthi lagilimanga close to 1 million votes so kumele mangilishutha ngiba accommodate abanikazi bengoma okuyibona abayithatha bayibeka esicongweni as you know nawe nani basakazi ukuthi when it comes to competitions when it comes to ukwesekwa ngabantu ngile king enabantu ngile king engayisabi inselelo because when it comes to voting angibaleki ngishona khona phela injalo Bethu ubukhuluma ngengoma vele siyadlala namhlanje of course ingoma edumile impela ijele ngibonile nami lapha ku Instagram kuvela ukuthi kune music video shoot nge-23 ka-October it's a workshop so yona le video shoot ivela kwi reality show umema wonke umuntu nje ukuthi aze a workshop to be in the music video am I correct? Yes alright izovela ku music as njengoba ngichaza umsakazi ukuthi mina ngumculo wabantu bonke if ngine element yokuveza abalandeli ngiyathanda ukuveza abalandeli bami esisuka kude nabo bebonakale ngemfaniswano yabo because lento yemhlobiso nemswenko ifike neBlue Nation ukuthi kube khona imswenke kanje la khona abantu bezoshintsha inhlobo but bedlalela kumbala ublue so leyo nto leyo ngangiyithanda but ngikhala ukuthi into leyo ngasiphelele emoyeni but this is a platform la kumele khona abantu bambonke ngithi wozanini nalemswenko yenu whoever oshadile ofuna ukuza namaqondana begqoke befaniselane or igroup yabantu abafaniselene sizobanikeza ithuba lewalk yabo bedansela ijele bonke sizobaveza bonke even naseGauteng because ngifuna that element ye celebration of ijele because siyalazi ukuthi lahlukanisa unyaka so angikwazi ukuziba when it comes to a big thing like this but ngifuna ngikucizelela emsakazi ukuthi ayiqali lapha i-reality show start ukuthi who are you it's like an introduction ungubani unankinga ni personal then it comes to iye ngokuya izifike la khona ukhuzane sevuleleka for umhlaba wonke but siyazi sonke ukuthi impilo yomuntu nomuntu it started home and ngifuna ukugcizelela ukuthi le reality show asiyenzelanga ngenhloso yokuthi sifuna ukuhlambalaza abantu asiyenzelanga ngenhloso yokuthi sifuna ukuphoxa abantu angifuni emva kwale show ngibe nezitha eziningi angifuni emva kwale show kube khona abantu abangihubhayo ngirane ngenhlonipho nesizotha because ayilona ithuluzi lokuphehla udlame kodwa yithuluzi lokuveza izinto eziyiliqiniso nezenzeka ngempela empilweni yami nakho konke ukuthi umsoco ngohambise kubantu njengoba unjalo ngifisa ukuthi bebe nesifunda abantu sokuthi ukhuzana waba nalenkinga enginayo nami I can solve it in this way so kuningi abazokufunda ngize nje kahle ngesizotha ekwayeseBC1 angizile ngephakuphaku yabo bonke kuleyo ndawo mfowamphungose shuthi uhlelo sizolibukela ngomhla ka-18 kaSeptember kulomgqibelo esubhekile ngisho ngifuna ukugcizelela lokhu msakazi ukuthi ama producers noma uproducer wami akakangitshela ukuthi luzoya nini officially bekusesingathekiso mhlambe kusangenzeka kube nama changes or kusangenzeka mhlambe kuthiwa kuyaqhutshekwa but asikakazi njengamanje ngoba kusenalawo ma touches okusamele kudlule kuona before uhlelo luya emoyeni but engifisa nje ukugcizelela ukuthi ngibonga kakhulu kwithimba lami engisebenzisane nalo ngibonga nje kakhulu nanokuthi bengigade ngendlela ezizotha nanokuthi ibrand yami ngiyigade ngalendlela engigade ngakhona ngoba sesedlula lesikhathi mawungabe usuka esebhizi kumele ushintshe angimele utreatwe as if usewumntwana omncane osafikayo emculweni yebo sibancane kodwa kumele kukhombise ukuthi manje sinamagama amakhulu abantu abaningi ababheke thina so asikwazi thina ukuthi singavuma nje ukuthi mhlambe kwenzeka lezi zinto njengendlela engenzekala ngakhona also futhi ngifisa ukuthi ngiyathemba ukuthi inhloso yalama reality show inhloso enhle yokufundisa abantu ukuthi umculo odumile bemazi kangcono bengaxoxelwa ngaye but bemazi bona self so angifisa ukuthi kulama show kube khona into
enga ukuphehla udlame noma kuqalwe phansi kufa abantu uqalwe phansi ubuyele emumva angifuni ukuthi leyo nto leyo yenzeke egameni lami uma ngabe kufanele le reality show ingayi emoyeni ngeke iye kunokube mhlambe iye uthi Select Africa TV and we are subscribed bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele izizwa nje Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo nje ngokubuka amavidiyo ami